Ja vas molim da jednim velikim aplauzom pozdravite Adisa Nurkovića, bivšeg reprezentativca Bosne i Hercegovine, golmana Čelika. Adis Nurković. Poštovani posjetitelji, ja vas molim da ustanete. Jer na ovaj način trebamo dočekati Senijada Ibričića. A dok je tu podvodanje Kraljevove je s nama i Hano Subasić. Igrač timova iz Zaječara. Molim Truka da dođe ovdje malo samo kratko. Ja mislim da je ovo najmanje što smo mogli uraditi Senijagu, a to je eto da ustanemo kada on dođe. Ja znam da on ne voli previše pričati, ali evo Truko, ja te molim zaista u najkraćem reci nam evo zbog čega si tako razmišljao o ovom našem prijatelju za kojeg vjerujem da ćemo ga i uz našu pomoć izlijeći. Ništa, htio bih prvo da se zahvalim svima što ste došli u ovakvom velikom broju, da pomognete našem kolegi, da barem svojim momcima što ste došli ovdje, da odigramo i na kraju krajeva da pomognemo Adi Saviću. Hvala još jednom. Evo dakle, hvala još jednom Senijadu Ibričiću, ja znam da je bilo dosta obaveza ovih dana, on je zaista imao dosta obaveza.